muraho neza. Ibi ni Birori TV. Ndamuhungu wanyu. Komeza umererwe neza. Uri mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba. Komeza umererwe neza. Ndakwifuriza kugira impagarike n'ubugingo. Meze neza, wumeze te. Ni byiza, ni by'agaciro. Komeza utwumve, umeze neza. Ibi ni Birori TV. Perezida Kagame yaganiriye n'abayobozi bakuru muri RDF na polisi. Perezida Paul Kagame akanaba umugaba w'ikirenga w'inzego z'umutekano z'u Rwanda ku wa kane yagiranye ikiganiro cyangwa ibiganiro n'abayobozi bakuru bazo. Amakuru y'ibi biganiro yemejwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu kuri Twitter, gusa ntibyatanga amakuru arambuye ku byaganiriweho. Muri Gicurasi uyu mwaka nibwo umukuru w'igihugu yaherukaga guhura n'abayobozi bakuru muri RDF na polisi y'igihugu. Ni inama kandi zisanzwe zinitabirwa n'abayobozi bakuru b'urwego rushinzwe iperereza n'umutekano ni SS. Kuri iyi nshuro umukuru w'igihugu yaganiriye n'abayobozi bakuru b'inzego zishinzwe umutekano, mu gihe u Rwanda rumaze igihe rufite impungenge z'uko umutekano warwo ushobora guhungabanywa n'umutwe wa FDLR ufatanyije n'ingabo za Kongo Kinshasa FARDC. U Rwanda rumaze igihe rurebana ayingwe na Kongo kubera ibirego by'uko rwaba rufasha umutwe wa M23 rushinjwa. U Rwanda ku rundi ruhande rushinja ingabo za Kongo kugirana ubufatanye n'umutwe wa bajenosideri wa FDLR mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu minsi ishize umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda mu turere twa Rubavu, Nyabihu na Rutsiro, Lieutenant Colonel Byarasa William, yatangaje ko RDF ifite amakuru y'uko FDLR iteganya kugaba ibitero mu karere ka Rubavu. Yavuze ko ku mupaka hose hagiye FDLR barahari hafi n'umupaka hariya, noneho wajya kugera Cyanzarwe kuri uriya mupaka wa Cyanzarwe bahazanye uwo bita Gaston Iyamuremye, ariko gahunda zabo nta nubwo ari kurasa gusa, ahubwo bagize amahirwe babona nuko bica abaturage. Lieutenant Colonel Byarasa yavuze ko muri gahunda FDLR harimo gutera za grenade mu mujyi wa Gisenyi, ibyatumye asaba abaturage kuba maso. Yagize ati, nk'uko navuze FDLR hano, ariko noneho bafite na gahunda yo gutera grenade muri uyu mujyi, na ndetse batubwira ko zamaze no kwinjira. Birashoboka ko kuko hari inzira nyinshi zishobora kwinjiriramo. Iya mbere ni forode, zakwinjirira muri forode. Icyo gihe rero ni ukuba maso. Ya gahunda ya FDLR yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda yemejwe na Koa Ngoma usanzwe ari umuvugizi w'uyu mutwe. Guverinoma cyakora ivuga ko ingabo z'u Rwanda zimaze igihe zijyamiye amajanja mu rwego rwo kwirinda ko hari icyaturuka hakurya
kigahungabanya umutekano w'igihugu. Nuko amakuru nayo amakuru bangerageza kuyakura ku kinyamakuru Igihe n'ibindi binyamakuru byandika, nanjye nkasesengura aya makuru ndi kuyakura ku kinyamakuru bito bwiza.com. nawe wageraho ukareba andi makuru menshi kandi adasanzwe. Ntibyoroshye kandi biroroshye, nuko ni amakuru aba yanditswe n'ikinyamakuru Bwiza. Komeza udukunde, tuzaguha n'ibindi tugusomere tuguhe. Ibi ni Birori TV. nuko biri, niko kuri kubyanditse, tubiguha uko twabibonye. Utagerageje gusoma byumva muri ubu buryo. Komeza umererwe neza. Ibi ni Birori TV, komeza wumve n'andi makuru bazandika cyangwa natwe tuzasesengura ahandi tuzakubwira. Komeza ugire impagarike n'ubugingo, turi kumwe kandi ndabifuriza gukomeza kugira amahoro. Murakoze cyane.